شنوندگان گرامی، این برنامه اطلاعاتی اخبار است که مستقیما از تلویزیون تاجیکستان منظور شما می‌گردد. در استودیو با شما مرجونا شریفова. بودجت دولتی جمهوری تاجیکستان برای سال 2022 جهت عملی نمودن سیاست اجتماعی و اقتصادی دولت در سمت تامین نمودن رشد استوار اقتصادی ملی، کاهش دادن تاثیر عامل‌های منفی بیرونی و داخلی به آن، از جمله تاثیر ادامه یابنده بیماری کووید 19، ترقیات ساحه‌های واقعی و انفراستراکتوری، بلند برداشتن سطح زندگی مردم و حفظ اجتماعی اهالی تهیه گردیده است. درآمد عمومی بودجت دولتی برای سال 2022 در حجم 32.8 میلیارد سومانی به نقشه گرفته شده است که نسبت به بودجت سال 2021 به مبلغ 5.1 میلیارد سومانی یا 18.6% زیاد می باشد. حکومت مملکت افزایش‌ناکی مبلغ‌گذاری ساحه‌های اجتماعی را نگاه داشته در بودجت دولتی برای سال 2022 به این ساحه‌ها روانه کردن 14.6 میلیارد سومانی را پیش بینی نموده است که آن 43.7% حجم عمومی اخراجات بودجت یا 14% مجموع محصول داخلی را تشکیل می‌دهد. در دوره اقدامی رئیس شهر دوشنبه محترم رستم امامعلی جهت به شهر گلریز تبدیل دادن پایتخت مملکت و با مقصد سبز و خرم گردانیدن محیط اطراف، بلند برداشتن ذوق استتیکی و زیبایی پرستی و معرفت اکولوژی تدبیرهای ضروری عملی کرده می شود. در باغ جوانان شهر دوشنبه مرکه شنونیدن نهال‌های همیشه سبز و سایه افکن دور گردید. گزارش در این خصوص. در دوره اقدام‌های نیک و ثمرآور رئیس شهر دوشنبه محترم رستم امامعلی با مقصد سبز و خرم گردانیدن محیط اطراف و بلند برداشتن ذوق استتیکی و زیبایی پرستی و معرفت اکولوژی و اینچنین در مورد به شهر گلریز تبدیل دادن پایتخت مملکت در باغ جوانان شهر دوشنبه با اشتراک کارمندان کمیته حفظ محیط زیست نزد حکومت جمهوری تاجیکستان چاره‌بینی شنونیدن نهال‌های همیشه سبز و سایه افکن دایر گردید. وابسته به عملی شوی قرار رئیس شهر دوشنبه درباره کارهای آبادانی و سازندگی نهالشنانه قرار مربوطه مورد عمل قرار داده شده است و از جانب کمیته حفظ محیط زیست نزد حکومت جمهوری تاجیکستان در حدود باغ جوانان زیاده از 200 بیخ درختان آرایشی همیشه سبز شنانده شد. این تشبس ها به آن نگرانده شده است که در خد ما توانسته باشیم در پایان سال 2021 یعنی که تیر ماه سال 2021 و بهار سال 2022 شهر دوشنبه با راه اندازی گردیدن کارهای آبادانی و سازندگی نهال شنانه سبز زارکنی گل شنانه به یکی از شهرهای زیبا و شهرهای آباد و پیشرفته تبدیل نماییم. اینچنین با مقصد وسعت دادن کارهای آبادانی در شهر دوشنبه بنیادکاری و سازندگی ترغیب زیبایی پرستی در موضعهای وابسته شده گلکاری پایتخت الکی شنونیدن قلمچه‌های گل صدبرگ که بسیار ساله و به اقلیم شهر دوشنبه مطابق است آغاز گردید. این سال نیز قرار شهر دوشنبه رقم 609 درباره اجرای نقشه چاره‌بینی به شنوندن گل‌های موسمی بسیار ساله و نهال‌های درختان و بوته‌ها و توسعه رسید. طبق قرار مذکور در شهر دوشنبه در دوام سال جاری شنوندن 263644 بیخ درخت و بوته‌ها به نقشه گرفته شده است که از این شماره 77000 درختان سایه افکن، 66000 درختان آرایشی و زیاده از 943000 درختان میوه دهنده به نقشه گرفته شده است. همزمان باید قید نمود که در دوام سال جاری با مراجعت رئیس شهر دوشنبه وابسته به شهر گلریز تبدیل دادن شهر دوشنبه به تاثیر رسید. در حاشیه این مراجعت نامه با نقشه گرفتیم زیاده از 2,130,000 گل‌های صدبرگ در حدود شهر دوشنبه شنونیم. تذکر باید داد که اقدام نوبتی رئیس شهر دوشنبه محترم رستم امامعلی به شهر گلریز تبدیل دادن پایتخت و شنونیدن گل‌های صدبرگ گوناگون رنگ در نزد بیناهای استقامتی، راهرو و گلگشت‌ها و مرکزهای فرهنگی و ماموری این در بلند گردیدن معرفت اکولوژی مردم طلبات را به پرورش و نگاهبین آن بیشتر نموده به این وسیله صف ترغیبگران زیبایی در مملکت مرحله به مرحله زیاد می‌گردد. در پایتخت مملکت پرورش زیادی نمود گل‌های گوناگون با نظر داشت طلبات مردم به راه مانده شده است و همه روزه طلبات معنوی ساکنان و مهمانان پایتخت را قانع می‌گرداند. در زمینه تلاش تدبیرهای پیوسته رئیس شهر دوشنبه محترم رستم امامعلی در سمت آباد و زیبا و سبز و خرمگردانی پایتخت مملکت شهر دوشنبه و در مورد معرفت اکولوژی و حفظ محیط زیست نگاه داشتن طبیعت زیبا و همیشه سبز دایر به سبزکاری و آبادگردانی گلریز و گلپوشگردانی پایتخت مملکت
аз тадбирҳои муҳиму саривақтие мебошад ки имрӯз ин иқдоми наҷибу созанда ҳамовозӣ амиқ пайдо намуда баҳри татбиқи он сокинони пойтахт саҳми арзандаи худро мегузоранд. Хуршедаи Наҷмиддин, Хуршеди Ҳусейн, Душанбе Ахбор. дар шаҳри Кӯлоб давраи вилоятии озмуни ҷумҳуриявии фуруғи субҳи донои китоб аст баргузор гардид ки он 3 рӯз идома ёфт. дар озмун довталабон аз 10 шаҳру ноҳияҳои минтақаи Кӯлоби вилояти Хатлон иштирок карда беҳтаринҳо ба даври навбатиро халл гирифтанд. гузориш аз шаҳри Кӯлоб. дар озмуни фуруғи субҳи доноӣ ки тибқи амри президенти мамлакат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон сурат мегирад, сол аз сол шумораи иштирокчиён афзоиш меёбад. дар даври вилоятии озмуни мазкур дар шаҳри Кӯлоб фақат дар номинатсияи хондан ва азёд кардани адабиёти кӯдакон ва наврасон, осори шифоҳӣ, порчаҳо аз осори манзуми адибони классик ва муосири тоҷик аз ноҳияҳои Фархору, Муъминобод ва Ҳамадонӣ беш аз 100 нафар довталабон иштирок намуданд. ман дар даври ноҳиявии озмуни фуруғи субҳи донои китоб аст ҷои дуюмро ишғол кардам ва мехоҳам ки дар даври вилояти озмуни фуруғи субҳи доноӣ низ ҷойҳои намоёнро сазовор кардам. Омина Назарзода низ бо қироати шеър, чистонгӯию ифодаи мазмуну ҳикоя ва зарбумасалу тезгӯяк дар баргузории озмун яке аз иштирокчиёни фаъол аст. Омина дар ноҳияи Фархор дар синфи 4-рум таҳсил менамояд ва бори аввал дар озмуни ҷумҳуриявии фуруғи субҳи доноӣ ширкат менамояд. ман соли аввал аст ки дар ин озмун иштирок кардаам ва зиёда аз 2700 мисра шеър ва 63 китоби бадеӣ аз бар кардаам. 35 чистон, 14 тезгӯяк ва 100 дона занбурмасал аз бар кардаам. озмуни ҷумҳуриявии фуруғи субҳи доноӣ миёни аҳолӣ маҳбубият пайдо карда ба китобхонию китобхона таваҷҷӯҳи сокинонро даҳчанд намудааст. дар ин давр бисёр хонандагон бо як теории хуб омадаанд ва мо аллакай зиёда аз 5 нафарро пурсидем ва чунин хулоса кардем ки мардум аллакай бо забони ноби адабӣ бисёр хуб баромад мекунанд, дигар хонандагон тарсу ҳарос надоранд ва ин аз он гувоҳӣ медиҳад ки мардуми мо рӯ ба китоб оварда истоданд. қобили қайд аст ки дар ноҳияи ба номи Мир Саид Али Ҳамадонӣ ин сол низ даври ноҳиявии озмун дар сатҳи баланд доир гардида буд ва ба даври вилоятӣ беҳтаринҳо рохат гирифтанд. аксари довталабонро дар номинатсияҳои гуногун аз ноҳия хонандагони муассисаҳои таълимӣ ташкил медиҳанд. дар асоси амри президенти ҷумҳурии Тоҷикистон оиди озмуни фуруғи субҳи донои китоб аст. дар ноҳияи Мир Саид Али Ҳамадонӣ зиёда аз 168 нафар иштирок карданд ки ба даври вилоятӣ 45 нафар рохат гирифтанд. ҳадафи асосии озмуни фуруғи субҳи доноӣ ин баланд бардоштани завқи китобхонӣ, тақвияти ҷаҳони маънавӣ миёни қишрҳои мухталифи ҷомеа, бахусус ҷавонон ва наврасону кӯдакон мебошад. даври вилоятии озмуни ҷумҳуриявии фуруғи субҳи доноӣ идома дошта, довталабон аз дигар шаҳру ноҳияҳои минтақаи Кӯлоби вилояти Хатлон дар ин озмун ширкат хоҳанд кард. Раҳматалӣ Назрӣ, Эраҷи Қурбоналӣ, шаҳри Кӯлоб, Ахбор. мавзӯи дигар, таҷриба нишон дод ки робитаи илм бо истеҳсолот аз омилҳои асосӣ барои таъмини пешрафти соҳаи кишоварзӣ ба ҳисоб меравад. бо назардошти ҳамин дар донишгоҳи аграрии ҷиҳати мустаҳкам намудани базаи таълимӣ ва дар ҳамин замина омода намудани мутахассисони лаёқатманд 2 маркази муосир кушода шуд. ҳамзамон бинои асосии донишгоҳ аз таъмир бароварда шуд. кластери инноватсиони таълимӣ барои идоракунии ҳамгироёнаи захираҳои об дар доираи 10-солаи байналмилалии об барои рушди устувор ташкил гардид. ин нахустин марказ мебошад ки на танҳо донишҷӯён, балки кормандони соҳаи хоҷагии оби мамлакат метавонанд дар он дар донишгоҳи аграрии Тоҷикистон такмили ихтисос намоянд. марказ аз 2 синфхона ва 1 толори барҳаво иборат буда бо таҷҳизоти зарурии замонавӣ муҷаҳҳаз гардонида шудааст. ин кластер имконият медиҳад ки мо ҳамон асосҳои идоракунии ҳамгироёнаи захираҳои об, асосҳои ҳам илмию амалии идоракунии ҳамгироёнаи захираҳои обро ба донишҷӯёни худамон, ба бакалаврҳо, магистрҳо, аспирантҳо омӯзонем. ғайр аз ин барои бозомӯзӣ ба ин ҷо ҷалб карда мешаванд мутахассисони соҳаи об ки дар масъалаҳои
اصلاحات ساحه آب کار میکنند، در مسئله های اداره کنی ذخیره های آب کار میکنند. من بعد دانشجویان دانشگاه اگراری تاجیکستان در برابر استفاده از ادبیات علمی و صحوی و بدیعی از حساب فاند کتابخانه دانشگاه همزمان ادبیات گوناگون را سریع وقت از حساب کتابخانه الکترونی دسترس میکنند. این تدبیر مهم در دایره عملی شوی برنامه حکومت الکترونی صورت گرفته. مرکز دارای 32 کامپیوتر با سرور پر اقتدار پیوست می باشد و در مخزن آن 164,000 نسخه کتاب در شکل الکترونی جایگیر شده است. در دایره آمادگی به تجلیل جشن 30 سالگی استقلال دولتی جمهوری تاجیکستان درآمدگاه اساسی دانشگاه، بینای اساسی، بینای فاکولته اگرو بیزنس و صحن دانشگاه پر را تعمیر و چراغان کرده شده است. بعد نوسازی در آثارخانه دانشگاه فعالیت 90 ساله آموزگاران، امکانیت‌های آموزشی و ختم کردگان تصویر یافته است. همزمان در دانشگاه گلگشت نو و استفاده داده شد. معرفی دستاوردها ثابت می‌کند که دوام سال‌های اخیر در دایره تقویت رابطه علم با استحصالات موفقیت خواجگیداران در سمت بلند برداشتن حاصلخیزی زمین افزون می‌گردد. کافدرا و فاکولته‌های دانشگاه اگراری تاجیکستان بخشیده به جشن 30 سالگی استقلال دولتی جمهوری تاجیکستان از دستاوردهای خود نتیجه‌گیری و در دایره اجرای سفارش‌های رهبریت دولت و حکومت مملکت تحکیم بخشیدن همکاری را با خواجگی‌های دهقانی تاکید نمودند. این زمان در دانشگاه اگراری تاجیکستان از روی رویه‌های بیولوژی، تکنولوژی، مهندسی و اقتصادی متخصص آماده کرده می‌شود و حالا دانشگاه دارای 67 آزمایشگاه علمی و تعلیمی میباشد. تا سالهای اخیر در دایره همکاری‌ها با شریکان رشد 4 آزمایشگاه علمی تحقیقاتی حاضر زمان به استفاده داده شد. فراگیری به تعلیم تدریجاً از روی اختصاص‌های نو به راه مانده می‌شود. حالا دانشگاه اگراری تاجیکستان دارای 10 فاکولته و 50 کافدرا میباشد. نتیجه گیری از فعالیت دانشگاه باشده به جشن 30 سالگی استقلال دولتی جمهوری تاجیکستان با اشتراک دایره وسیع عالمان، ختم کردگان و دانشجویان صورت گرفت. حاضرین از دستگیری‌های پیوسته حکومت مملکت نسبت به رشد ساحه معارف و در زمینه آمدن متخصصان بلند اختصاص برای رشد ساحه کشاورزی یادآور شده، تحکیم همکاری علم را با استحصالات اساس پیشرفت ارزیابی نمودند. تاجیکستان مملکت اگراری بوده، آماده شدن متخصصان بلند اختصاص امکان می‌دهد که از حساب امکانیت‌های هنوز استفاده نشده افزایش استحصال محصولات کشاورزی تامین کرده شود. با نظر داشت همین تدریجاً بازه علمی تکنیکی دانشگاه مستحکم گردانیده شده، تلاش با آن روانه گردیده است که متخصصان با نظر داشت طلبات بازار مهنت در زمان کنونی آماده کرده شوند. همچنین در همین روز نفرانی که در رشد ساحه کشاورزی و آمدن متخصصان بلند اختصاص سهم گذاشتند، بخشیده به جشن 30 سالگی استقلال دولتی و نتیجه گیری از فعالیت این مؤسسه عالی تعلیمی از جانب رهبریت دانشگاه با تحفه‌های خاطره‌ای قدردانی کرده شدند. در آخر از جانب دانشجویان و هنرمندان برنامه رنگین هنری منظوری حاضرین گردانیده شد. برای آمادگی به دوره تیر ماه زمستان ذخیره برزیادی خوراک چروا مهم دانسته می شود. با نظر داشت این ذخیره خوراک درشت در خواجگی‌های چروا پروری مملکت ادامه دارد. موضوع همکاران ما ادامه می‌دهند. زمستانی سرد و نارسایی خوراک چروا در سالهای قبلی برای بعضی از خواجگیداران مملکت تجربه شده است. از این رو آنها از شرایط مساعد استفاده کرده خوراک چروا را نه تنها برای یک بلکه برای 2-3 سال ذخیره نمودند، زیرا یکی از عامل‌های اساسی رشد ساحه چرواداری مستحکم نمودن بعضی خوراک چروا میباشد. در این برابر خورانیدن چروا از روی معیار اساس زیاد شدن محصولناکی چروا و پیشگیری کسلی‌ها است. سمینار علمی و عملی منطقوی وابسته به تکنولوژی استحصال خوراک، خورانیدن چروا، پرنده و ماهی که با اشتراک عالمان انستیتوت چرواداری و چراگاه اکادمی علم‌های کشاورزی تاجیکستان در خواجگی عبدالرؤوف یوسفی شهر حصار برگزار گشت، یک تدبیر مهم تبادل تجربه بین عالمان ساحه و چرواداران معنی داد گردید. در اساس توسعه دستورهای برآمد کنندگان پیشنهاد گردید که برای رشد ساحه چرواداری مخصوصاً بهتر کردن تیار کردن خوراک چروا، بهتر استعمال کردن آن، خوراندن پرنده و ماهی باید ما حتمی دستاورد علم و تکنولوژی اینواسیون تطبیق کنیم. مقصد از برگزاری سمینار مذکور در همکاری با خواجگیداران تقویت همکاری علم و استحصالات وابسته بر رشد منبعده ساحه چرواداری، ثمراناک خورانیدن چروا، پرنده و ماهی، اینچنین معرفی دستاوردهای علمی و استحصالی و پیشنهاد و توصیه‌های علما اساسناک میباشد. برای محصولات خوش‌صفت از چروا گرفتن پیش از همه ما باید که
ба шароити хӯронидан нигоҳ бин парвариши чорво аҳамияти ҷиддӣ диҳем. Чорводорони имрӯза бояд ки бошӯрона кор кунанд, бошӯрона меҳнат кунанд ва ҳама чизро бояд ба нақша гиранд. Чорво барои он ки вай афзоиш ёбад, хӯрок ин дар мадди аввал меистад. таъмини хӯроки серғизо дар фасли зимистон ва риояи технологияи дурусти хӯрокдиҳӣ ба афзун гардидани вазни чорвову парранда ва моҳӣ таъсири мусбат мерасонад. гузарондани ин чунин чорабиниҳо семинарҳои машваратӣ ки дар ин ҷо ҳам олимони соҳа ҳам мутахассисони хоҷагиҳои чорводорӣ водии ҳисор ки бевосита дар хоҷагии чорводорӣ гузаронда мешавад, ин яъне наздик намудани илм ба истеҳсолот ҳаст. онҳо дар ин ҷо чорабиние ки имрӯз гузашт дар қисми аввал қисми назариявӣ буд ва дар қисми амалӣ он бо рафти корҳои хоҷагидорӣ ва дида баромада шуд, муҳокима карда шуд. гузарондани ин чорабинӣ ба рушди соҳаи чорводорӣ ва корҳои фаҳмондадӣ дар байни аҳолӣ дар маҷмӯъ ба баланд бардоштани маҳсулнокии чорво мусоидат менамояд. олимони институти чорводорӣ ва чарогоҳи академияи илмҳои кишоварзии тоҷикистон ҷиҳати мукаммал намудани истеҳсоли хӯроки чорво, моҳӣ ва парранда корҳои илмии таҳқиқотиро пурзу намуда, барои ба вуҷуд овардани иловагиҳо дар хӯроки чорво ва хӯрокаҳои ғайрианъанавӣ дар хӯроки моҳӣ ва парранда тадбирҳои саривақтӣ меандешанд. дар шаҳри душанбе мусобиқаи интихобии ҷоми осиё 2022 байни футболбозони то 23 сола дар гурӯҳи В оғоз ёфт. дастаи мунтахаби тоҷикистон дар даври аввал бар дастаи Лубнон бо ҳисоби 1-0 ғалаба кард. гол ягонаро ҳимоятгари дастаи Истиқлоли Душанбе Ваҳдат Ҳанонов ба самар расонд. гузариши Раҳматшоҳӣ ёбед. дастаи мунтахаби олимпии футболи тоҷикистон дар бозии нахустин дар мусобиқоти интихобии ҷоми осиё 2022 дар гӯҳи Б тими Лубнонро бо ҳисоби 1-0 шикаст дод. бозии даври аввали мусобиқоти интихобии ҷоми осиё 2022 байни дастаҳои мунтахаби олимпии то 23 солаи тоҷикистон ва Лубнон дар гӯҳи Б 25 октябр дар варзишгоҳи марказии Душанбе баргузор шуд. голи ягонаро ҳимоятгари марказии мизбонон Ваҳдат Ҳанонов дар охири дидор дар дақиқаи 87 ба самар расонд. вай тӯбро аз дохили ҷаримагоҳи меҳмонон аз масофаи наздик ба дарвозаи лубнониҳо ворид кард. бозӣ комилан бо бартарии футболбозони тоҷик гузашт. онҳо пайваста ҳуҷум мекарданд, меҳмонон бошанд аслан аз пайи ҳимояи дарвозаашон буданд. бинобар ин онҳо ба хатти дифоъ бештар таваҷҷӯҳ зоҳир мекарданд. дар нимаи аввали дидор мунтахаби тоҷикистон ду лаҳзаи хуби голзанӣ доштанд. ба гурӯҳи Б ғайр аз мунтахаби тоҷикистону Лубнон дастаҳои олимпии Непалу Эрон шомиланд. дар нахустин бозии даври аввал миёни ин ду даста ки рӯзи душанбе дар варзишгоҳи марказии пойтахти тоҷикистон доир гардид, футболбозони ҷавони Эрон ба дарвозаи непалиҳо 4 голи беҷавоб заданд. ба ин тартиб баъди натиҷагирии бозиҳои даври аввал дар гӯҳи Б тими мунтахаби олимпии Эрон ва Тоҷикистон бо 3 имтиёзӣ пешсаф шуданд. бо назардошти таносуби беҳтари тӯбҳо мунтахаби Эрон мақоми аввал ва мунтахаби Тоҷикистон мақоми дуввумро касб карданд. дастаҳои мунтахаби Лубнон ва Непал бидуни имтиёз дар ҷои сеюм қарор доранд. ба даври дуюми мусобиқаи гурӯҳи Б ки 28 октябр дар варзишгоҳи марказии Душанбе баргузор мешавад, нахустин Эрон бо Лубнон ва баъдан Тоҷикистон бо Непал бозӣ хоҳанд кард. ҳамчунин дар варзишгоҳи марказии Душанбе бозиҳои гурӯҳи Ҷ бо иштироки дастаҳои мунтахаби Австралия ва Индонезия доир мегардад. дар гурӯҳи Ҷ дастаҳои мунтахаби Австралия ва Индонезия бо ҳам ду бор рӯзҳои 27 ва 30 октябр рақобат мекунанд. бар асоси дастури мусобиқа ба марҳилаи ниҳоии ҷоми осиё 2022 ки аз 1 то 19 июни соли оянда дар Ӯзбекистон барпо мегардад, ғолибони 11 гурӯҳи интихобӣ ва 4 дастаи беҳтарини ҷойҳои дуюмро хат мегиранд. бинандагони гиромӣ, нашри инобатӣ барномаи иттилоотии ахбори хотима меёбад. саломат бошед.